بله اولین جان خیراتن در سامیا ایروش جوانا بوشنسکا دی پولونیا ج کراکوو تبل در سامیا به زگله کیف خوشم کو مازوبانیا وید کم جبرکو لیکولمره که نافدار جواکا کردی ده و بخواتی خوی سر وجه کردی سر جواکا کردی و گله کی تناس کرن بره گله مقاله ویج بو کسی کو نکار به زمانی بیانی بخون گله مقاله به کردی جهاتن چاپ کرن جبو کسی که مراقب کن از این چند مقاله پاش بشینیم سر کومی جوانا از این تبکم هف ریوبرا کومیج بو تو کار تشتا پاره بکی دقیقه که بله لبریوی از دخوازم بیرانی که بورا پاره بکم جبر که منظانن دو ماموستهمه هجا پروفسور دکتر کنیازی ابراهیمی میرزویا چو رحمتی برای مجوره گوتو بود کومیده ابدو هفته بو بنخوشیا کرونا یکتبو وجبروی نکاری بو درسی خو بدایا نورمال هیوا بهوری دویا مهن درسی پروگرامه کربون دا کو هفته بهوری درسی خو بکلی بله هایم جه چه کربو اسپرا پیوی بو که نخوشخانه ده بو راستی گله که غما تبلیغوینا درسان دخوار و دروت یعنی ناولوینا دجی اسپرا پیویم دگوت از مراق دکم چوا می کاربن درسا بدن و جمن رجا کربو که ام درسی بهلن حیوان هان حتی که نخوش ببه لگاوا که اسپرا پیویم روشای پچکی باش ببو یا آخر دو خبران نخوش هات و چوی رحمتی مروف کاره به اشکرهی ببیجه بزلالی بید دریه ببیجه که براستی کتکاره که قادا کرناسیه جدسته مچو مروفه که او قاسی مزم بو که پیف تیره نکنه جارا داوین 2 سال بری من اول کازاکستان دیدی بو و یکی وها بو که جعالیه شخصیتا خواه و جعالیه لیکولین و زانیاریا خواه و هر وها جعالیه سکنا خواه یا کردایتیه و براستی جیه پسنداینه بو جبر که ابدا قد جداهی نخست نوا پارچه کردستانی نوا تفگرین کردستانی نوا ایدئولوژی کردی و پشتگیریه همویان کرد و خوش برویجی گلک جاران راستی ایریشان هات خاصی که ازانم در دوره 8 سالان کتنا و یا ترکیه هاتبو قدخه کردش برکو ناوی وکه بردف که سیاستا کردین باکوری ده هات ناس کنه حتی جوره ده گوتن پککی بویا وی او بناو دکر چاپمنیا ترکی دجوناتا یاوی دکر لیتی کلیوی پروژاوای رجی باشبون و باشور رجی باشبون و باکور روجلات رجی باشبون دناوا کردین سویتا کم ده پر باش ده هات ناس کرن و حوجنا كمرو بيجش فون دزانن ايرو دروجه دي انترنت بحثاوي تكرن من هات بينامه يا بويرجي ورا سركومي باربكر سروكي يكتيا كردين دياسبورا يبو وهروها سروكي فرمي يه كردين كازاكستان يبو جيگري سروكي بارلمانتو يا گلان بو كازاكستاني مروبكي او خاصي حجابو كو شوناوي براسينا داغرتن دو من ديمنن تازياوي نري لوي دري بيبك ده هات گوتن كو گلكي بالام شان دوت كسين مينا کنیازی ابراهیمی میرزویف هر جی 5 سالن جاره کتیم کسی که او خاصی تیرو تجه هم دیروکناس بو هم جواکناس بو هم زمانناس بو هم ویژناس بو سروک بشه لزانینگاه علماتی سروک بشه زمان جهانی بو و دواری کردی دجیج بو پروردهیا کردی گله کدو خواتاوی هبو دو پرتوکین پروردهیه جبو زمان کردی جبو زاروکان ج سنفه حتی ششان و ششان حتی نهان آماده کربو فرهنگاوی هبو دیروکا کردان نویساند بو یعنی بروف چی بیجه هندکه براستیجی دو من سر توراج واکیجی پاروکر کردستانی لاوکی خوی مزن ونداکر از وها باورم که شوناوی ده نکار باور داگرتن وکه که دو هات کوتن هر 5 سالن جاره که کسی که وهاتی نواجواکا کردی ام گله که غمگینین ام تبیجن سری کردستان صعبه سری محامیان صعبه ایجا پشتیوه بیرانینه از خوازم نها دوری بدم جوانا بوشنسکا جوانا بگوره ما به خبره نخوش دست بکرش برکو جدو و براستی مجارا من روژاوا ما یا جواکا کردی او بو تو بخیر هات کرم بکه جوانا Serçaba var baş gelek spas ji bo xwendina te mamoste heja rastî habereke hemgîn e le bi taybetî ew zanist û agahî li ser Kurdin
سوفيتا برا جرينجاس تفكرم جبالكو هجيم كم للسركات كذا واند زانن سپاس جی بویکا جبودر ساخویا ایرو من پرزنتاسیونه که آماده کریه گلو دو کارم پارو بکم بلی تو کاری پارو بکم ما فکر تو خبری ببری فرمو بله خویا دبر اوکی شبركو درسن من ve hafta du dersen من هنا نها و سازده مها يعني روجا إني إيفاره لما من بابتا خوش بو دو درس أما ذكرية و بابتا وجه واتيك و بابتا مجارة يكم لسر هبونا اتيك دناف وجدة انجي فيلم جي ام يعني ام باجن وجه واتيك يعني تمانيا شي از ايرو حل بدم لسرفيكا وبنجها توريك وفلسفية ويكا باخبم و روجا اینی از لسر گوهرتنن اتکی ده چنده کردی ده باخبم یعنی اف بابتا اتیک ده ادبیات ده انجی ده چنده کردی ده بگشتی بسایه و ام ده کارن چی ببینن و چی جور گوهرتن ام ده کارن انالیزه بکن وس زده لسر نوروکا شرف هم بجنانجی شرف و رومت بسکینم و بابتا من یا ایرو اسپچکی حال بدم ريان تأوريكو بابت تاخوز الالبكن وبيشتر جيبالكو ام دكارن بحبر على السر تكستن بتشوكين كردي بسكينن وبسايا هيالا احلاكي لسر وبنارن لتكست از نزان قالو دماما چبه اگر چبه باش بگر چنابه جبو دمكدن باكو جبو پیش روش از تفکرم فکره که باش بکو بالکو ام دکارن متنه که کردی ادبی بحبرا لسر و نگاش بکن به آلیکاریا او دیمنا اتیک یا وجه کوز ایرو بحثاوه بکن دكا از وكو هون دزانن از لكراكوفا دمينن باجار پولونياي لزانينگه هم بشك بچوك يا لكوليني هي بشا كردناسيه و از كارن خوا د چارچوبه پروژه لکولینی د دومینم یعنی جارنا جی درس کردی انجی درس لسر چاندا کردی ددم نها از وک ما مستناه بتم تنه وک لکولینر جبرکو بوما سروکا دو پروژه مزنین لکولینی و اف بابتا ایرو گردایی پروژه من ين بره لهروها پروژه من ين آنها جبركو براستي أو ديمانا إتيك تشتكى ديمانا إتيك يا أدبيات يا فيلم تشتكى وسايكو أدبيات وفيلم بجيانة وبجيانة مايا شخصي دكارة قرابدة ولما جمنرا بالكشة
اس جبلي لكولينا نخوا كو هون دو برتوكن لكوليني براد كارن ببينن يك او تزا دكتوراه من بو لسر ادبيات كردي ونصنامه كردي بپولونی هاتیه چاپ کرن دنابنا تاری اوروناکیه między ciemnością i światłem w Polonii. U kitaba meja dawiya enjama projeka habbesh sala 2018 وشان هنايا بالغريفة درتشوية و أس لور بسا وديمنا اتيكيا ادبيات و جوهرتنن أخلاقي دنابچاندا كردي دكم أجر من دخوازن زده بخوينن از واجبوها پرتوكا دشينم لا از نكارن بجن كو اف بابت بداوي هاتيش بركو هبالا من دكشينه وجبلي واجي از ورقرا ادبياتا كردي دكم و جارنا اگر فرصت چبه او وك پرتوك در دكبن سال 2014 پرتوكا چروكن كرديج أرشيفا مالباتا جاليلان ببولوني درچو وك پرتوكا ك لكوليني وخم پرتوكا ك بوزاروكان أو أرمانجا من بوكو بلا أفنتنج بمروفن لكولينة ب هروها بلا بچدناوا جلدا وك پرتوكا ك خوشيك بلا ببا و سالا par من 22 kurteci roken Mehmet Diclei wergeranden Polonii يعني سالا par او چاپویه ل ایشه ورگره پر داماند يعني چند سال ما بحبرا دگل مهمت کار دکرش برکو ویجی آلی کاریا من دکر و اوجي نمونه يكم يا ادبيات نوجن كردي جي كردي بو بولوني هاتيه ورگراندن و لپولونيا چابوي لما جبر که جبر كيف وشم و اوجي بچكي ارمانجا من ل ورگر و ورگر جي بچكي parçaya من جي لكولينا جبر كو از دفكرم بسايا ورگره ام دكارن بكevin كردناوا ادبياته ولسر هفوكا و هرمانيا تكستا زادا بفكرن و بسايا وجي اس دفكرم او ديمانا اتيك يا ادبياته زلال تردباش بركو جبو زلال كرناوه و جباكو أو ديمان بكار ببه لازم امروف جارنا تكست چنجارا بخوينه أو تكست باش بزانه بناسه و همو آگاهی لسر کارن من و هوالن من و پروژین من هند کارن لسر مالپرا کردیش ستادیس پی ال یکو ورسیونا و کردیجی هی پیدا بک و از نها دکبم میجارا ایرو یا درسا من یکو از جرا دویجم دیمنا اتیک یا ادبیاته آنجی فیلمه آنجی امش دکارن جرا بجن نیگاشا اخلاقی آنجی حیالا اخلاقی و يا فكرة من عسركي أوكو بسايا خوندنا رومان و تماشكرنا فيلمان ام دكارن درو دورو سرم مروبي فكر و هيز و كريارن وي باش بشوبينن تب فام بكن آنجي لسروا بفكرن أو خوندنا رومان و چیروکان تماشکرنا فیلمان و آهافتن نیکاش لسر وان فیلمان پر
مكتبك خوش مكتبك أهلاكي براستي وقبا كوس كومند مكتبة خويا نافن دي دخوانت لبولونياية أو وبشترى دما لزانينجا هبوم أو بر تشتكي بربلافو كما لسر فيلمو أدبيات نيكاش أمادة ذكر إيرو دبينم أو كم تربوية و أس جبروي كبوشمانم جبركو أس دفكرم أو بوتنسيلا مروفان يا فكرا ونيكاشا اتكي هرتربك نتنا خواندن لهروها نيكاش برا غرينج جبركو مروف دكارن ديتنا نخوال سر برهمن جدا جدا هارفه بكن و قلق جرا ديارة ديتنا نوان لسر بان برهمن و سر كريارن لهنگا نيكن لما شي أو دبوك ميجارك فكر برسيار و بخوجي مكتبك باشا يا أخلاقي و أس دفكرم كو تشتكى وساجي لكادا أدبيات كردي جي لازم از دزانم گلک کس جي تشتن اوسا آماده دکن لباکور کردستان لجیهن جدا جي آماده دکن هيالا من جي ابك وبلا كردنا تانا دقل كردان بأدبيات نكاش بكن جبركو اگر ام دكارن ديتنا مروفن جدا جدا لسر وجه بارفا بكن أم قالك جرا تشتن برنو لسر فكرا مروان ديتنا مروان دزان جبلي بقى أس دفكرمكو أو جورا فكرنا اتيكي هزرا اتيكي يكو أم بسايا نيقاشا أخلاقي تشدكن أو أموركا وسايكو دكارة مجبو نزي إنسانندن بك ونزي برزجريكن وان أو تشتكى جرينجا أو نزيبونا إنسانندن جبركو أو جورة ناساندنا هم جورة ناساندنا اتيكية هم جورة ناساندنا إنسانندن ونتنا بريا فكر هروها بريا هيس هستيار بركو ام بيفك امباتي جي دكارن بكاربينن و از براجي دكارم تجربة كخوا بورا بارفا بكم يا شخصي جبركو بابا من ماموستي فلسفة بو ديامن برپرسا اوجي لزانينجه هكار دكر لسر ادبيات روسي لكولين دكر لبشتي ديامن توي رحمتا وبابا من قابا كوبير بويا جارنا بحثا ودكر دقاكو دياتا بسايا لكولين اخوة بسايا اكار اخوة جمنرا نازي تر جبو إنسانا جبركو فلسفة وفكرا توريك أبستراكت ما دكارج إنسانا دربها لا أدبياتنا أبا أدبيات دكارة ما نازي إنسانا دن بناء أو جبو من تشتكى بالكشبو كو بابا من دقات وبشترى من همان فكر كارن مارتا نوسباوم كفيلوزوفة أمريكية پیدا کرد
أو رولا أدبيات وك بارتشيا وخندنا أدبيات أناليزة كرنا أدبيات وك بارتشيا جفلسفة بشكشكرية و هەڵدا باندێتنان خوا بپارێزە گەلک پرتوکان خوا و نەویسان خوا لەسەر بەیەکە سەکینیە و ئەس جی بەیەکە دەبینم وەک پەنجەرەکە نوێیە ji bo فەلسفەیە jî ne tenê ji bo edebiyat و فەلسفەیە ئەخلاقی bi taybetî بەڵکو دەخوازە من jî ev ku em vegerin bi çekî dîroka ve tegehin nîgaşa exlakî an jî heyala exlakî an jî moral imagination an jî moral fantasy dibe ku ev tegeh bi saya Rudolf Steinerî filozofeke Avusturyayê hatiye belku cara yekem hatiye bikaranîn weku moral fantasy û li gor ji bo wî ew nîgaşa exlakî bingeha civaka azad bû wî digot ku ew rebazên exlakî ji bo mirovên bere û ji bo mirovên nû yên dinyaya azad nîgaşa exlakî lazim e ew biçekî fikreke îdealîst bû û Rudolf Steiner îro biçekî hatiye ji bir kirin le ew biçekî wek filozofeke ezoterîk jî tedîtin le ew parçeya kîteba wî li ser felsefeya azadî ku beşa we li ser nîgaşa exlakî ye beşeke pir balkêş e ji ber ku maneya ve nîgaşa exlakî pir zelal û xweşik peşkeş dike ji binî we ya ku ji bo me giring e û ez dikarim bala we bikişînim vêyeke ew e ku di jiyana me ya etîk ku em carna difikirim em ê çi bikin ne tene ev giring e em ê çi bikin an jî çi bibêjin le her wiha çawa em vêyeke dikin û belku carna jî ev çawa jî ji çî giringtir dibe û eger em bikevin dîmena edebiyatê û an jî filme jî hunere be hunerek û li ser vegotina bingeha we vegotina weku film an jî wêje ye em dikarin bibînin ku ew dîmena estetîk ya hunere ya nivîse rola we ya etîk jî heye yanî ew di dîmena estetîk de dibe pirsiyara çawa tiştek te gotin dîmena etîk jî veşartî ye ji ber ku biriya ve çawa em dikarin jî tesîr didin dinyaya dora me doma ew giring e an jî em dikarin serkeftî bin an neserkeftî bin û nîgeşa exlakî di van salên dawî de jî karîyereka xwe ji bo çend belku ew ji re nabêjin zanist li wek cara pedagojîk e bi taybetî carna li Amerîka li Rojavaya Ewropa jî bi taybetî ew wek mektebên lîderan tên amadekirin
وبسايا كنت لكولينر كل لسر رولا lideran de žijana demokratik de šoholen, nigaša ahlaki amureke pergeringež bočare serkrina persgreken dživaki persgreken managemente u men neviseke prbalkesh heja Patricia Werhane ku mesela Karesata ke challenger ku salen heštida čebuje v ali karia v nikaša ahlaki analize deke un nişan de çawa u time ke mezin ya Ameriki çend problemen mezin neditiye. Çikas mroven zana bune u tercemu beyawan zede buye le tiştek kembuna nigaşa ahlaki çend ku ambajin wek jora bal u dikate ser mroven dorawan ku enjama karawan kharabuye u buye enjama karesate kemezin. Lama ez naha hal bedem biçeki kada berfereh ya ve tegehe nişani ve bedem ku ew netene giredayî edebiyate her weha giredayî jiyana me ya îro û dikare bisaya edebiyate û analiza taybet ya edebiyate jiyana me dikare dewlementtir bibe belkû jî serkeftî jî bibe. Ez niha dixwazim vegerim Rudolf Steinerî û biçekî ew maneya wî ya nîgaşa exlakî û nîgaş bi taybetî behsa we bikim. Ew dibêje nîgaş pîreke wisa di navbena heza me ya dîtine ku em tiştên şenber dora xwe bi saya çav û bibînin an jî guhdarî bikin jî û fikrên me ku gelek cara fikrên abstraktin. Mesela eger ez ji we re bejim kalem hûn fikra di bîra xwe de hûn belkû dîmeneke îmajeke kalem bibînin ku belkû ji bo çend kes ew bibe îmajeke abstrakt yên din bi çavên xwe yên heyalî kalemeke şenber bibînin ve eger ez kalem bejim û nîşanî we bidim vega ve hûn kalemeke şenber wekû maddî tişteke maddî bibînin û nîgaş tişteke wisa ye loma giring e ji ber ku ew tegehin ku di mejiyê me de abstraktin bi van tiştên ku dora me de ne maddî ne gire dide. Loma pir amûreke muhîm e, pireke muhîm e bi rastî. Ji ber ku em dikarin tiştên abstrakt bi çavên nîgaşa exlakî bibînin. û çima ew giring e? Ez difikirim ku ew giring e jî û gelek tekstên çandî yên bere ji bo vê yekê lazim bû. Yani ew çîrokên gelerî ku di nava Kurdan hatine vegotin
Armancawan jî ava kirina nîgaşeke ahlakî bû ku mirov têgeha çend tişta baş bizanin ve ew zanist forma we ne abstrakt bû lê bi saya dîmenan ku em dikarin bibînin gava ku li çîroka guhdarî dikin an jî we dexwînin em dikarin bi çavên xwe yên mejiya xwe van tiştan bibînin û berku jî baştir fam bikin û îro zanistên me pir tevlîhev bûne û pir bi taybetî ez difikirim ew zanistên li rojavayê ku pêş veçûne bingeha wan gelek û gelek peyvên abstrakt de hene û carna em teksteke teorîk dexwînin em nikarin baş fam bikin ev li ser çi ye û ew jiyana zanistî ya îro bingeha we fikrên abstrakt ew jî aliyekî ev potansiyelek e jî aliyekî din ev kemasiyek e ji ber ku ne tene pir spor dikarin vêke fan bikin û yên nepir spor carna baş fam nakin ew e çi ye loma ew nîgaşa ahlakî îro lazim e carna ku em tegeha çend maneya çend tegehên abstrakt jî baştir fam bikin Steiner jî dibêje ku yên ku dikarin bi saya tegehên nîgaşa ahlakî bifikirin dikada fikirîna etîk de zede serkeftîne û ew nimûneyek du nimûne dide yek miroveke zanistî ku tene bi tegehên abstrakt difikire û dinyaya dora xwe nikare baş fam bike hîs û fikrên însanên dora xwe jî baş fam nake an jî ev tegehên xwe yên abstrakt bi jiyanê gire nade û yedin jî mirovekî ku diçe sefere li zede ji bo vê seferê neamade ye nizane ku hatiye ew dinya manayê we çi ye ew bişekî wek van mirovên oryentalîst ku bi tegehên xwe hatine rojhilata navîn û ev ya ku dîtine bi tegehên xwe ne tegehên çanda çandeke din gire kirine loma jî gelek şaşî jî çebûye loma Steinberg dibêje vegotinên çandî ji me re çima lazim in berku behsa fîlm jî nekiriye lê dibêje ew alîkariya şexsîkirina tegehên abstrakt dide yanî bi înglîzî individualizing the abstract meaning or concepts û em gelek cara wek min behsa wê kir tegehên abstrakt bikartînin ew jî tegehên jiyana modern weku demokrasî mesela ew tegeheke abstrakt wek nirx û jiyana me wek evîn kencî jî tegeheke abstrakt e yanî bi saya edebiyat û çanda em dikarin biçekî ev tegeh çawa leş digirin
çawa dijîn ten bejandin ten famkirin û di jiyana de ben famkirin em dikarin veyeke çetir fam bikin bibînin jî û ew ji bo jiyana me ya etîkî ji bo hilbijartinên me yên etîkî pir roleke girîng e ew coreke wek training wek wek ferkirina ferbûna tiştên praktîk ku ji bo jiyana me lazim be. Ji bilî ve ya ku ez wek girîng dibînim û ku min ew parçeya ji ya ku hûn li ser slaydeke dibînin ew parçe jî hevpeyvîna min digel Mehmet Dicleî ku wî jî rola mecazeke di çanda galerî da nîşan daye ku behsa kal û pîrên xwe kiriye ku dibêje wan mirovan gelek caran tiştên ku dixwestin bêjin biriya bi wêj meselek û gotinên peşiyan kal dikin loma ku tesîra wan li min jî çebû ya girîng jî ev e ew tesîr çi dibe yanî mirov dibe çawa biahive ku ew tesîr ku dixwaze bibe li ser mesela kal û pîr ji bo zarên xwe tiştek girîng wek nesîhateke dikarin dixwazin bibêjin leber ku ne yekser dibêjin nabêjin wisa bike wisa nake le çîrokek ve dibêjin yanî ji ber ku eger em gelek caran eger em tiştek yekser dibêjin ew ber ku tefam kirin zûtir tefam kirin gumban tuneye le ew jî wek tesîreke ne baş ji bo mirovên din ji ber ku mirovên din gelek cara jî ders ji me naxwazin mesela mirovên ciwan ji dê û bava xwe gelek cara ders naxwazin yanî ez xew bidim ji bo kura xwe yê hevdeh salî nasîhat bibêjim an jî jê re bêjim tu wisa bike wisa nake ew yekser tûre dibe û naxwaze guhdarî bike le ez çîrokeke vebêjim tiştek bi rêyeke mecazî bibêjim ku ji bo wî cih bimîne ku li ser vê bifikire û fam bike ku tiştên ku te da tiştekî veşartî jî hebe û yekser naye gotin ber ku vegave tesîr jî cuda be û wek Mehmet Dicle dibêje jî ev çîrok tesîra wan li min jî çebûye yanî loma jî belku bala wî çûye ser vegotine ew hunera vegotine çima ew kal û pîr çawa dibêjin ne ku yekser dibêjin çima çîrok bikartînin ew babeteke pir muhîm e û di kada dîdaktîke û felsefeya exlakî jî ji ber ku felsefeya exlakî jî etîkî jî li ser vêke disekîne ew rîyên nîkaşe problemên etîkî an jî rîyên perwerdekirina mirovan ku wek mirovên kenc be û ez difikirim ew rola mecaz e di nav tekstên edebî û fîlmên jî ji ber ku fîlm jî gelek cara ber ku em yekser tiştek dibînin le ew naye bi manayê ku em yekser hemû tişta fam dikin gelek
جرا أو ستيلا فيلمك أو سايك دفع بفكرن أو ديمان أو بهفرا تنشمانة براستي بركو چند دیتنن دنجی لسر نگاش اخلاقی moral imagination ین لورنس هینمان او مثلا کو ام دکارن نگاش اخلاقی بتایبتی دما کوروشا مدجواره بکار بینن گاوا کو ام نزانن چی بکن او جبر اس وساد فكرم كو جبركو روشا كردانشي قالك جرا دجواره و او نقاشا اخلاقي دكاره براجي بوتنسيال كمازن با وك جي من بس اوه كجي كر قالك جرا بروبلم نا اوه ام راستي ببجن يعني برزلالة لازم ام راستي ببجن لا ام جوابي كبكن كو او راستية بفهم كرن كو اش ناينة انجي اش كم تربكة او جي فراجي رولا نقاشة اخلاقي كو جمرة كو بسايا وجي ام دكارن لسر هيسن مروبندن ين بريمة بفكرن رولا وجي گرینگه و دداویدا اگر بسايا نقاشة اخلاقي جي ام دكارن وك لسر رين امكانن كريارن خوا بفكرن يعني ام بيك بكن او جوابه انجي ام بيك بكن او جوابه و ادبياتو فيلم چما براغرينجش بركو اوجي نمونين كريارن مروفان تينا برچاون من و بسايا وان اوجي وك بجورة براكتيكية كو ام لقلك بجارتن مروفان تماشا دكن وام دكارن بفكرن او تسيرا يعني انجاما وتشاوابو جبومن روشا من او باشا نباشا يعني بكاسيكو روشا ما كت وكو روشا لهنجن فيلمان نية وكهات لا وقت چند میناک ام دکارن جوان تکستان بکار بینن جبو جیان نخواه و جبو من وقت میناک پر لازمه که از نمونه ادبیاتا بخوینم ادبیاتا ولاتا که از لسروان مروان تشتک بزانم و بیکو ادبیات انجی چندا ولاتك نزانم يعني نكارم مثلا زمانه و ولاته فربه يعني جبومن بمانيه انجي نكارم تشتك دفه ولاته فهم بكن لا ادبيات و فيلم او داري بدك جبوكو ام بكفن نوا جيانا درونية مروفا بچكي و لسر بجارتنن وان كريالن وان چتر بفكرن او parçaya من يا درسه بداوي هاتيه و بركو از نها دكارم بسكينم اگر پرسيالن وهبه پشتر من خواست ام بچكي لسر دو تكستان تكستك چاندا گالريا كورتي و تكستك نوجن كو بإلهاما و چاندا گالري هاتيه آواكرن بنرن اس دو بجمش با اهلاكا نقاش اخلاقي كو ام
چتر بسکینن تکست که درشتر لازمه و زمانه که درشتر کمرو بخوینه بفکره و پشتره مناقشه بکه لا جبوكو دما مزادنينه من دو تكستن كورت هل بجارتن كوبركو ام دكارن بچكي بخبرة بخوينن و بفكرن او تكست لسرچيه و ام چي لسر نافروكا اتيكي دي منا اتيكي اب تكستا دكارن بش نحا كلام كأجر جبو أو درسا من أو بارشة تيوريك برسيارن وهابن بالكو هند كارن ببرسن وبشترا أم درباسي تكست بكن. gelek spas Joana saata te xweş yani bi rastî te fikrine wiha pêşkêş kirin ku mirov divê bi kurayî ser bifikre eger hevalê me pirsê wan hebin dikarin niha destê xwe rakin lê ez pêşniyar dikim ku tu dewam bikî bi teksta xwe bila hemû pirs li ser hevdû bên bila dawiya dersê de bin ez divê tu teksta xwe dewam bikî ew nirxandina xwe paşê ew pirsa bikin wê baştir be tu çi dibêjî? Okay. باشه تكستن منكم من جئيرو آماده كريه تكستن باهوز باراني باهوز من سالا بار باهوز ناسكر بريا انترنت ويسال كواكو چوم ديار بكره ما هاتو ديت باهوز باران مروه کی پر هجای و بتایبتیش با زنده کرنا زمان کردی دو شهوله پر باش دو شهوله جی پارچه یا جی ایشه ویجی برهفکار ایشه برهفکاریه لأو خوازه دوک اکتیویست زمان و نویسکار دبینه و لا بسايا أو برهفكارية جي تكستن ويجي ين مودرن شكلة تايبت الهامك تايبت وردكرن أو موتيك أو يا جرينجي أفكو باهوس بارن سروكا وشانهانه که واردوس کنها گرنگی ده فولکلوره اوتنه به کردی چاپ دکه برهمن به کردی لباکوره کردستان چاپ دکه و من دو نمونه دو تکستن کرد هل بجارد یک جی پرتوکاویا موتیک کو برهفکاریا مثلوکان و أو برهفكارية جم مروان دورا خواه تكست ورقرتنا و چاپ کرنا و ياددو فرهنگا بشافتنا أو پرتوكا كاوي يا پربالكشه كو بفورما خواه و نافروكا خواه زاف بالكشه أو جبو ونيغاشا إهلاكيشي دكاره چيكي تايبتيا تكستا مودرن جي درد هپش لما اگر هنها او مثلا كورت او هر دو تكست من هل بجارتن بچکی تکستن پکنینه ساتیریک نه وک پر جدی و تراژیک و اوجی گرینگه جبرکو از دفکرم هر تأثیر فلسفه یا اخلاقی و هر نگاش اخلاقی چطوره اگر ام دکارن پبکنین لما برکو ام چند دقیقه هنده کارن انجی کس کو
باش به کردی زانه و دکاره بخوینه نه از بم دکاره به تکسته بخوینه جمرا ارجی دفه جوانا هوا رجع دکن که ام جوان متنی بخوینیم تو چی بیچی دستورات هی از بخوینیم من پرسی یعنی من گاه بلا نه از بم کو بخوینم از تو بخواست از بدک بخوینیم جبر کو چند کس زده بت ماشه کرنه دخوینن یندن نخوازن گوداری بکن از نزانم نخوازم جبوه بریاد بدم لا كلام كاس تذكرم ترى هون بخوينن جبركم قالك باش داري باش روجافاجي هنا تداني اوكي قالك جوان خوندنا وان يا بالفابا لاتيني نه حساب اوكي تر باشه جي كلام اخورا بخوينه تمام ما تخرج افري خلاص ناكي ناوي كي كروبويا هنا قوتيه كروها هنا قوتيه خالي كروب فردا صاروا زمان درباس بيا ابي جاميرا زوجيه زارو زيج بدو كتنا بختوي الهفاتيه لناف هر كرومايه زاروك مروي جناوي عاجز بونه چونكي وقتي خلكي جوان دبرسي وان دغو از داوي كرومه كرو خالي منه وفلان چند جرال برغو هذا خل لجامير جاء خدا ما كذا روكي كرو خد دا عاقل ودبي لا ولا راس دبين از نحقيل واندكم از ناف كيدن الخوبكم رادبه خبر اذا زاروكا دبي هلا غازي مروي ما جيبكن ازيج ورا تشتكي بيجو جوات توب دبي كرو دبي ازانم هجناوي من عاجزن مقرار دا ازين ناف كيدن الخوكم كيفا قشاتي دبين ولا امجوي بلي بابون كرول قوتنا خدرو دبي ازين ناف كيدن الخوكم كيفا قشاتي دبين تماما كرو دبي من كرو راكر غايول شوني داني نافيم ايدي غايويا مروزي قشات ترش دبي بلا بوان دكذا لكسك نويلة تشتكي ببيجه لاوكي كرو نما خود دقرأ وش بابي خورا دي بيجي بابو ما تخرج افري خلاص ناكي او وكو هون دي بيجن او جورة مسلوكة تكستك كورتا جارنا جي بارچيا جبه مسلوكة وكو بارچيا داوي وك برا دبه بوجهك بشترا جبه چروكة كتبه بچكي وك تنوك بوجهك دقره لمروف جبه برسجي كو خاتنه دفع مسلوك بگوتن تاكو بفهم کرن لما جي او مسلوك جي قلق جرابونا تكستن ناسيحات او جي پر ديارك او مساجك تداهيه لما نه كو داخوازا كو معرف لسر تشتك بفكره وبسايا فاندي منان بسايا بگوتنه من خواست برسي جبوه او اگر هون
تنا دكارن بيفك يندو بيف بيجن أو تشيروك جبو ولا سرچية كو بركو هون دكارن چند از نه سر ناوروکه دپرسیم لسر معنی یاوه اگر هنها تگه که ابستراکت دکارن بکاربین و بجن لسر چی یا گرینگ چیه جبوه جبه چروکه بنافکرن او چی يعني اتيكيتال كو بين مروف دكاره فكرندن نبر هبال كارم بنويسينج يا اوكي وايد بجز حسين دبي ستاتو جيبامل مثلا او تيروكلس بتشكي سر farkı serguhartını yani o çiz biramın hatmın fikri o tekst vek guhartının siyasiye yen Türkan jibo Kurdan bigar navrok berku ya mekazagone de guharel de Davida encam yani guhartın tune ku em جارنا گوهرتن دخوازن لی او کس تشتک ده گوهرن کو بمانه براستی براجی بچکی وسای لما نخواست بالا و بکشینم جبرکو او بخوا تکستک گالری کو برا امزده تایبەتمەندی لەسەر لەهەنگە بە چیرۆکە نابینن ئەم یەکی ناوە یەکی کەرۆ بووە ئەم نزانن ژ کو دەرە هاتیە و براستی ئەمژی نزانن چما ناوە وێ وسا بووە یعنی دەتای ڤراکەمن و ئەو مرۆڤژی بچێکی وەک تیپە مرۆڤەکی برگشتیه و لما او وك چیروکه که سر رباز و قانون گشتیین جنانه تگوتن و او شخصی کرنا تگه که برابر کوهیه ام دکارن چند تگهن ابستراکت گره و چیروکه بکن وقت گو نافله کرنه انجیمنگو فرکه و جبو هر کسی او ببا مانه که جدا یعنی تشتکه جدا یا کش بوی گرینگ خل بجره بجه اوه مانه اوه اوجی لا دي ساجي يا جرينك او شي تايبت من دي جالك تكستن جاليري كو لهنجن وانا يك بر جشتين تايبت من دي وان زده ناين ديتن جر تنديتن كمن و انجی دوباره دبن با او تکست خودین با تکست گله و گلک تشتا دوباره دکه و نکو جنوبه آوا دکه و یا گرینگشی اوه کو او دیمنا درونی يعني او چما وساكريه فكرا وي ام زاده نابين برا لما او ديمنا اهلاكي اگر ام نها براورد بتكستك مودرن بكن بتشكي كمان چند تشت برا كمان هاجي برا وك تكستك جبو هزر جبو اواكرنا فكر
شك و گمان و پرسیارجی هاتیه بکارانین. و هر وها وک تکستک کمیکه انکدوتکه کو بلا حلق پبکنه او جی پر گرینگ بو ارمان جوه. و نها جبرکو او پرتوکا باهوز برانی فرهنگا بشافتنه فرهنگه که پرتوکا که تایبتش بو جبرکو جی آلیه که وک فرهنگه جی آلیه که دن بچکی وک برهفکاریا مسلوک و فکرن مروی لسر بابتکه بابت برا بابتکه سرکی بشافتنه او اگر ام نها دکارن لسر مانیا و بفکرن ام دبینن کووراجی چند فرمن جدا جدا تن باهت يعني جي عليه كذا أو تجربة باهوزي هبو برهفكاريا فولكلورة و بالاوي سر مسلوك هبوية و چند چيروكن دناف و پرتوكده كورتا چيروك وك مسلوكن دشبن مسلوكن جي عليه كيدن و چند گوتنن پر کورت هنه وک بگو هاوی کتنه آنجی وک فکرن وینه و تن پشکش کرن وکو بواج جارنا جی دشبن بواجن جوان مسلوکن و جی علیه کدن او فرهنگ يعني و لما مروف دپرسه چما فرهنگه مروف چما فرهنگ جبو چی فرهنگان چدکه هون چا دفکرن جبالکو او پرگرینگه ام بچکی مانیا و پرتوکه فام بکن کس دخوازه تشتک بجه یان اوكي بالكو از اناليزه که هو بدومينم يعني فرهنگ بجكي وك بخوا فورما وي ركوبك لغور الفابيه قالك جرا و زمان پیف جمرا پشکش دکه جي بركوبك وما نيا وان پیبان براجي ام پیف دبینن لمعنی وان پیوان بسایا چند چیروک ته پشکش کرن و او چیروک من ناوروکا وان گردایی وان پیوان مثلا براهون دبین حیوان لسر حیوان او چیروکه که چاره من هیه لسر بلکو ام و نخوینن او لسر دایه کوج پشتی کل لیجه هاتیه شویتاندن چوی رویتیه چوی ازمیره ولور بريا حيوانا كريه و زاروكا كيشا وجرا مريشك آنيه لا مريشكن إزميرا بونه و بكردي ندزانن لما دايجي پر عاجز بويش بركو نكاريبو بزمان تركي بوان هجالان بوان مريشكان باهبه او شي چروكه که پکنینه لديساجي او نتنا لسر حيوانه لهر وها لسر روشا زمان كردي و لسر بشافتنه و
أو فرهنگا بشافتنه بسايا وان مسلوكن كورت وان پیون کورد کو او جهان جدا هواکن کورد کو جهان جدا جدا بهستیه او بچکی جی آلین جدا جدا او پواجویا بشافتنه analize dike پر باش analize dike جبر کو دike و درونیا مروان او چیروکه که کورد کو براستی وک پر ساده يعني سرچیه کدایک نکاریبو بمریشکا را به ترکی باهده لا براستی دیمنه که درونی یا پاراستنا زمانه و انداکرنا زمانه روشا کرداکو جیه و دوربونه نشان دده به هر وها هم بکاسی کو تکست که کورتجی و کو مثلا که بره او جی چند دتایجی پشکشی مدکه ام دبجن کو لیجه هاتیه شویتاندن و کو مالباتک چویه رابوی چویه ازمیره یعنی چند دتاین دیروکی جواکی جی تداهنه او شي او چیروکه که بخوا او تایبتمندیه که کو دایک دخوازه به مرشکن خو به کردی باخده او چی زانسته که تایبت او دیمنه که لبخوا شي زانسته که تایبت لسر او دیمنه شخصی یا بکارانی نازمانه و دیمنه که پر تایبت یا هر مروی از مثلا گواکو از تم کردستانه چیکاز دخوازم کردی هبردم ل به هجالان هر جار پولونی هبرددم شبرکو از جی نکارم به زمان کردی آنجی ترکی به هجالان کردستانه هبردم لما اجي او چیروکش با من پر تایبت بوش برکو من دمک کفن من دیت او تشتگه پر سیرج من را از بچم ولاتکی دن و به زمان دن بوان هجالان باخدم از نکار اما از بدای که پر باش فهم دکم و کیف من جمع چروک خط لهر وها از نشانی و ددم چوا او فرما کن نو او جی کیف من جی چیته او بفورما خوا همجي تشتكى دنيا مودرن فرهنگ إلهامك وردكره همجي فولكلورا كردي جبركو قلق جوان تيروكان جوان تكستان دشبن مسلوكان لوك اف مسلوك همو گرداي بابتكنه و به پرسپکتیف جدا جدا ام دکارن لسر حترا بشافتنه و رین بشافتنه جه چما روشا زمانه کردی لترکیه او کاس خرابه او پرتوکشی گلک دیمن نواجی و لسر و بابته بسايا ديمن جدا جدا دسكينه وبسايا وجي عند كارن وك او نتنا نویسه زانستیکو وک مثلا هجمارن مروف کو کردی دزانن نزانن پشکشی مدکه کو هر وها ام براجی فکر هیس و حوجدارین انسانان گمانن انسانان دکارن ببینن و لما او ریا کار تسیره بشافتنه جی چطر فهم بکن از دفکرم او پرتوکه جی گلک تکستن لکولینی لسر روشا زمان کردی باکور کردستان لترکیه چطره یعنی پر تشتكى طيبته وخوشكة و
بخوشی نمونه که ادبیاته يعني بركو بشكل ادبيات اناليتيكا بركو نه وك رومان لا وك جورا نویسك انجي اساي ام دباجن بانجليزي اوكي او هموية كمان خواست جوارا بجم انجي نشاني وبدم بركو جاره کدن ام هفدو ببینن بیکو ام هفدو ببینن از تکستک درشتر هل بجرم کو ام به هفرا بخوینن و نیکاش لسروی که چکن جی پرسپکتیفن جدا جدا گلک سپاس جورا و اگر پرسیارن و هبن کرم گلک سپاس جوانا تو کاریبی پروکرنا اکرانا خورا وستنیش کرم خورا گلک سپاس مالتا واجبو به درسا که تکد دایه و براستی پی برنامه ما پر دولمند بوش برکو هن تایبتمندین وها تنشان دی که مروف دکارب گلک آلیان بگلک چاودیریان نیزیکی تکستکه وجهی ببه تکستکه نیزیکی ببه یک جوان بابتان او کن مروف بچاوکی فلسفی و جواکی جی لیب نغت تنمونه اوه دا سپاس و مالتا آبا جوانا ازی پرسا کم بکم حتی حوالی ما یندن پرسن ببیره بلکه پرسه وکل جمعاج بکو جانا جی فدی بکن انسان لی ایما توزانی پردار روی ما شوشتیه جدوه ازی تلی پیشی پرسکی بکم گلو هر پیو هر دیسکورس بخونه اخلاقیه يعني اخلاقك تيدتونه مورالك تيدتونه هر ديسكورس يعني هر تكست انجليزي لا استفكرن هي تنا برسيارجي أبا أو برسيار يا هاري جرين برات أو تشاواية يعني قالوا أو خنرا بشكش كرنا بابتن أهلاكي د لغورنا بيسكارا جد جوهرة استفكرن چنچی وانا زده سر کفتینن ده بابتن و اوجی پرسیاره که مزنه چما وسایه لا براستی از ده فکرم جبرکو جی گلک جارا او سلوگان وک هنر جبا هنر و تنه هنر هن استاتيك تانا جرينجن لا او هرجار اگر کس جی گواکو کس دباجه جی اتیکا دخوازم دور بکابم يعني اوجي تشتكى اتيكية يعني تنا ام دفا فام بكن اتيك جي بويتشية جي تشي دخوازة دور بكابه وجي جورك بريارة بجارتنا كيه كو أجي بريارك أتيكية لو ما أخلاقية لو ما يعني أتيك وأخلاق براجي أتيك وك د كابنا شوبيا فلسفة وك هزران فكر للسر كريارو بريارن مروفان وفلسفة يوانا وأخلاق للسر يكوام جيانا خوادا دكن لما براجي فرق هي لاستفكرم أدبيات أو هنر وغوتنا ناراتيف أو أم جبو بجارتنا ما جيانا أماده دكن زاني مي چما پرسکش برکو يعني گاواکو من لتگو داری دکر او پیوا سارتر کتوجی زانی جاپور سارتر باس کرد گو هر چالاکیا ادبی و هنری او گشتی بحثا هنری گشتی دکه ادبیات هنری جبوه کن برو پیش بکره يعني رولك نتن استاتيكي دي هر وها رولك جواكي رولك شورشكري دي ده چالاکیا هنری و ادبیاتی وکا آلبر کاموجی تدی پشتی ویده هات دوگوت دوی جواکا ایدئال ده که امی بگیجنی که ایدی امی بختوار بن جه هنر و ادبیات را نامینش بلکه ام گیشت روی بختواریه امی دی ما او تجربه بختواریه دیتیه هنگه هنر و ادبیات جبوینه که جبو ما بدن سروی ریا لگرین بختواریه يعني دفرده قاسو كاملين نرن
ادبیات مدرن ده رولا ادبیات یا گشتیش خو اخلاقیه جبری من او کس کلمه گلو ما متن ادبی همو یعنی چالاکی ادبیات هر چند های نویسکار جه هبجی جه تو نبجی گلو متن بخوا چالاکی نویسکاری بخوا نکاره کی اخلاقیه یعنی او جه نکاره کی اخلاقیه گلو از بید بیشم یعنی نویسکار دوی وارده پیچکی وک ملاکی الخود نرا وک شیخ الخود نرا ند واتیا اولداری ده بیشم لیانی وک پیشنگه کی جواک الخود نرا براشي او برسك بتشكي تايبته جبركو يك از تفكرم او دما مولا و پیغمبران چویه بشكي كو جمرا راستيه ببجه و ادبياتك كو بالا من بكشنا و كو از جاهز دقرن هزدكم نه ادبیاتك كوجي من را برسيف دده زيادة اوكو از بسايا وجي بركو شك تشدك واز بسايا وجي دكارم لسر مسأليك بفكرم انجي اف مسألة جي عليكي جدا ببينم من حتى ايرو نديتي لا قالك جراشي نبيسكار تشتك دنبيسن دبجن دنياك دافرينن بريار وبجارتنن إنسانا ددن دافرينن أم دكارن كيف ما جوارتا لا أم دبينن دجيانا فان نبيسكارن أو نابا ولما استفكرم أمدفع فانتشتنجة هاب جدا بكن يعني جبركو جي عليكي أو جهة كو أو ضعفرينا بشكي نكو إيداليست وك مانيا وإيداليست لا وك جبوي جهكك أو خوا فد الشارع بتشكي وجيانا دور بك وجبركو جيان جبو ما مجرنا نها سنة بجارتنا ما ين جيانا روجانا ين مروبن دور أخوا أمنا كيف مناية بشترا لما أو ناية بمناية كو يعني جيانا أخلاقية هرنا بيسكرة وكو جيانا ما همو دورا مروفن وبر برسياريا دورا مروفن خوا وياكو أود نبيسة بلكو إلهاما دملا بلكو إلهاما ويناد لما أوجي إلهاما يكي وجانا جي دبا أمجي جبرنا كنكو تكست أمنكر النهار لسر تكست وك ونبيسكر وك خودية تكستك وتنا قالك جرا وتشت دافرينك ونزانك دافرينك و جبركو دنابا كونتكستا خودية وخوند فان جبر كونتكست دورة وتشتكى جدا فامدك وجارنا جي أس دبجم متن سربسته يعني نتنا ما فهم نفيسكاري هيك وبجا فلسرتشي وقلت جارا جي نفيسكارنا خوازن بجنا توك شيروفا ناكن أدبيات أخوانا خوازن جي شيروفا بكن بلا هوندفان شيروفا بكن أم ناكن يعني أوجي دبا فام كرن gelek spas te go devra molla û şêxa derbas bûye peyvekî malek hat bîra min ku rewşenbîrekî Fransî ye wî got ji bo çi sedsala bîst û yekê pêş nakeve ji ber ku sedsala bîst û yekê dê pêxember nayên tabii ew behsa rewşenbîrê ku karin civakê biguherin behsa wan dike dibêje êdî dewra pêxembera xilas bû ji ew pêvata ya dewra şêx û meleyan derbas bûye wê ew wanî bîra min spas ji ber ku bere tişteke taybete bere tişteke keyfa me ji hat pir tesîra ji me bû yek ser
مزنه او مرا مزنه نزانم چی بویه و قهرمانه که جواکی پشتره کس دیتنه و دوستویسکی گلک اهلاکن و دنیای با خدا نزانم چی دافرینه لدجیانه ویده نه او بویه یعنی او چی جوره قهرمانه لما استفکرم او قبكو ام او الهام دستينن حزج تشتكي دكن وكنا لازم ام يكسر بجن او مزنه او خوشه يعني جي سبب كان سبب هيك وهناك وتأثير مدده لكما يكسر لازم او مزن بس بلا ام يكسر بيكر كنا كنت شتره وخوش ترجيش بركو قواكو بيكره يعني مروف نكاره para بكذا ديالوج نيكاشش بركو بيكره لما أجي ديجي بيه كما كو أم أزجراد بجم بيكر كرنا خنرمندان شترم بيكر بلا أو زنديبن بمرا بكذا نيكاشك وشتره أو شتره بس أزين هو دوري بدم حسين كلامك دنجتنا يا حسين قيد ميكروفونات نجري داي نعم سپاس ماموستا یوانا جی گلک باش بود تشتاك جدا بو من راسد برسمه هنا نا یک عولی دما ام چیروکن ناو جواکه دمیزنن گلو جوان چیروکا ارمانچ نه بردوامی اخلاق جواکه بقایا يعني ارمانچ نه جبو وید کنه و چیروکا تخن پیشام جواکه دانن پیشاچ جواکه انج گوتنن پیشی انج گوتنن کو بری هاتین گوتن ان بیشن گوتنن پیشی و تشته کو بری هاتین گوتن ارمانچ وانا نه بردوامی و اخلاق کو او جواک قدی و ویا پرسک پرسات دویجی سر تکسته و خوینارا تدی دبیکو جواک اخلاق لگوری جواکات يعني اخلاق جواکات بیا کسی کی او بتشتکات دیا اما یا جواک بخواهیا تکست جواک که مثلا جواک کرد دوری نویساندن تو کسی پولونی جواک پولونی ده مزن بوی و تو و تکست لگوری چابین کسی جواک پولونی دخوینه او نقاش چاوا یک اخلاقی يعني دو اخلاق در کبر پیج بره هف دو آنا تشتک چاوا در کبر ولی ویدمی نروف که رک چاوا نخاندنک چاوا بکی اما مثلا ام دما ام پرتوکن جهان دخوینن يعني نلقوري علاقة جواكا مايا اما ام دخوينن ام دخوازم فهم بكن او نقاشك چاوا نابرا خوينارو تكستد دركبه جاليه عتيكي با يعني استفكرمكو او ام گوتنن پشیان و چراک يعني نافروكا واني تكي هي لاكي هي از جي بس درساك ورا از بتشكي بس وان جوهرتنن بكن جبركو او نافروك اگر ام وان تكستان كوم بكن وك قالك كس نها بإشي برهفكارية نجولة ودتشن دنافا گوندا چیروک بجان پیدا دکن جوان را چیروکان دستینن اوكي ام دكارن ببینن جي اناليزه سيستم اخلاقي بكن لا چیروک بخوا ارمان جوان تونه ارمانج اوكو و چیروک بکارتینه چیروک بخوا كوميك بيف وهبوكن أوه لينكو ودبجة أنجي قطنن بشيان ودبجة
آرمانج وصاية ونها إيروجي دكارن هالبجرن مثلا کیجان چیروک دکارن جبو و دخوازن جبو زاروکن خواه بجن و کیجان نخوازن جبرکو هر کبنشوپیه که هر میراسه که به هر نفشه که نو تینی کاش کرن چند تشت دمینن و چند جی تن رد کرن با من جی مثلا وک لکولینرا چاندا کردی او پر بالکشه یعنی چی تا قبول کرن که بردوام به و چی تا رد کرن و جعلیه که او ایشه پاراستنه که اوکی ام وام چروکن وکو بره هاتنه گوتن ام جی ایرو و ساکه داد بکن لا نبروکا وام چروکن جدایه او گلک جرا بلکو تشت تداهنه که ام نخوازن ایرو زاروکن ما لگوری و اخلاق بن مزن کرن لما ده و ام بریار بدن او وان چیروکن زندی بکن آنجی بشرن بچکی آنجی بجن آنجی وان بکار ناین بس نبخصا لکولینه دکم بخصا بکارانین وان چیروکن لما يعني تكست بخوا بتايبتي تكستن جاليري شبركو خوادين فان تكستا جالكن يعني او افارينر شبركو وك جيفاك بويله ياكو ايرو ام دبينن هر تكست هر نویسک هر هنرک وک هر فیلمک هنرمندوی هیه خودیوی هیه و تشتك تايبات كو أو دخوازة بجاوي هي يعني أو چاندا نوجن كو إيروجي لكردستان جي نتن چاندا گالري هي هروها چاندا نوجن جي هي و چاندا نوجن جي تكستن گالري بكارتينه و أو جي گلك جارا وك بجارتنك هي يعني و یک اوه یعنی او هر دنوا هر چنده و هر نفشکه بتایبتی نها کو دنیا پرزود گوهره نوک برش برکنها او سیستما آگاهی پرزویه یعنی و دنیا جی زودتر دگوهره او هر مروبشی دکاره هل بجره جبرکو ایروجی گوهرتن بخواجی مسئله بوی بچکی مسئله بجارتنه مثلا کس هنه کد خوازن بریه کی اسلامه که ارتودکس بجین او نکو مجبورن گلک جراجی هل بجارتنه وانا هل بجارتنه اهلاک او دفکرن گرینگه بلاوندانه به لما او برسيار بشكي يعني ام نكارن اهلاكا جيباكا كردي ايرو وكتشتك مونوليت ببينه جبركو جدا جدايه و او جينتن چاندا كردي گلک جي چاندا ترکا مثلا در باکور کردستان انجي چاندا گلوبال تسيرا وانده داشی لما از ایرو نه جواکا کردی نه چاندا کردی وک اخلاق که مونولیت کو گردایی تشتکه بره نبینم او نینه یعنی امکان نیه جبوه بره جی از دفکرم او چند او اخلاق نه او کاس مونولیت شبو لما نابه ام وک تشتکه مونولیت ببینم او بگو من گواکو خوندوانن پولونی کرده چیروکن محمد دجلی دخوینن جوان را گلک تشت پر عجبته ده پرسن او چیه گلک تشتاجی
زۆ فام ناکەن گەلێک تشتاژی دەبینن مەسەلا کو ئەز نابینم کو ez peyve pikartîn wek bi çavên naîf le dinêrin ber ku gelek tişta jî baş fam nakin le yên ku baş fam nakin yên ku ji derve gelek cara tiştên nû û balkêş dibînin loma ez mesela bi gava ku digel xwendekarên xwe yên zanîngehê mesela em fîlme Kurdî temaşe dikin û nîqaş ava dikin ew bi çavên naîf le dinêrin ji ber tu tişt nizanin li ser Kurda li bila çavên naîf jî mafê wan heye ku tiştek bibêjin û gelek cara ew çavên naîf rastiyeke pir balkêş peyda dikin wek dibe çîrokeke ku kral tazî ye ku zarokek tene zarokek gotiye ku kral tazî ye loma jî ez ji vê ke hez dikim û ez dibêjim ew hetereke mezin e ji bo çanda Kurdî jî ku tene Kurd le dinêrin analîze dikin dibe em wergir bikin bişînin dinya derve bila ew menaqeş ji derve jî were bila bi çavên naîf bila bi çavên oryentalîst nizanim çi le bila bibe ji ber ku eger tene menaş kaşek di nava civakeke ava dibe ew ne weka zindî yani lazim e em biçekî hewayeke nû bînin ji ber ku ew jî ew berhemin Polonî tenin bi mirovên Polonî ten nîqaş kirin di dawî de ew pir dîmeneke acîz e yani tu kes tişteke nû te da nabîne ji ber ku tene bi konteksta xwe jiyana xwe le dinere bi tecrübeya xwe le dinere niha mesela ji ber ku bere Polonya biçekî girtî bû û ew konteksta avakirina dewlete û netewe û parastina Polonyayê ji destên dijminan ew bû babeteke serekî yani her berhem tene û tene wek ji vî alî bi vê perspektîve hat menaqeşe kirin û gava ku niha ew lekolînerên me derçûne zimanên cuda cuda dizanin perspektîvên teorîk cuda cuda dizanin û vegerên van nivîskarên bere û li wan re serwana lekolîn dikin carna tiştên pir balkêş derdikevin hole ku pir dîmeneke nû têgihiştineke nû yên van berheman diaferîne û mirovên derve jî hatine Polonî ferbûne biçekî dîtinên xwe jî parve dikin ew zîndî tir bûye loma daxwaza min jî ev e ku ez edebiyata Kurdî carna bi van Polonîyên xwe yên pir naîf menaqeşe bikim ez jî bi saya wan çi kas naîf bin jî ez jî bi saya wan tişteke nû te da dibînim û ez misogerim ku eger em bên baher eger rojek ew firsat çêbe û yên Polonî yên Kurd berhemeke Kurd bi hev re bixwînin le biaxivin ew pevajoyek pir baş be û loma ez dibînim lazim e ew yani bila ez pir ditirsim ji ber ku ew jî ji ber ew meseleya oryentalîst ya bere ew pir çêbûye ku dive kesek bi perspektîveke baş teksteke bixwîne ne oryentalîst be le ez ew jî xwendina van tekstan pir sinordar dike ji ber ku dive tene pir spor bin ku çand dizanin ziman dizanin û yên din mafe wan wekû nîye ku dîtinên xwe bibêjin le ez
دبجم أو نباشة دفع بلا أو كرال تازية يعني لازمة أو بوتنسيال هبك ويكي نايف ورا وديتنا خوجي ببجة و جبركونها أو يكي تفكرك ديجي أورينتاليزم أو كاسخورته كواس تفكرم أورينتاليزم نهتر زادا هتر أم تشتك بابشارن كون أجي رنادن ديتنن جدا جدا ودا دنافا دنيا إن خودا بمينن ياكو أم دبجرينن ويندن أم نابجرين أو كامبكدن أم كامبكدن وفرارون دبورا برسيبا من بچكي درج بولا من خواست بچكي كونتكستك پشکش بکم یا دیتینن خواه گلکی بالکش گلک سپاس جوانا ساعتات خوش شخواه صحبت دوام بکه روژا این یه مدی سهردو ببینین حواله هجاج برکو هفته بهوری مدزانن جان روژ ماموسته جان روژ گماس کلش درسا خونابو من بابتا خوش دلواوی دابو جبروی وی پنشم درس تونه لروژا این درسا جوانا بوشنس کدسه هیه و روژا شمیه جی درسا ماموستا مایکل چایت هیه يعني في حفتة ديسا بجوانا أم دوام دكن وبمايكل تشايترا أم خلاص روجاش إنية وشمية أوي درسها هردي هذا جوانا ديسا دبيجم سباس ومالاتابا جبو خلاص كرنا درسي از بيوا داوين اشترى دهينم شخو روجا إنية مي ديسا هردي ببين كلام بك كالك سباس از بركيف وشم أو درس هرجر جبو من سركانيا كيف وشكا كيف كمزنة از هزدكم ديتنا نخوة بوا باربا بكن زمان كردي ياخوة بچكي وك امتحانه لا كرديات قالك باش جوانا قالك كردانك بلا قربانة تو كرديات لا أرمانجا من نأذكو بيك بجم أرمانجا من نأذكو أو شي بفكرم ينكل سر كردا دشغلن دبا بكرديش باخذن ودرسن هو ببجن أجر نكارن تشتك ببجن أو جي براستي أرمانجك تايبته كوچوا ويك بجوهرن كو بكاربن ببجن أو وك سبارتك كبرباشة از وساد بينم و أبجي پنجره نوجي ودك جبومنجي هرجرة كو لازم لكولينا خواب و انجام لكولينا خواب كردي بجم و بورا پارو بكم أبجي فرساخ تكيه لما از هاي دكم بالكو روجا إني زاد دمامه هبج بو نكاشه كهون زاد بپرسن وزي هاو بدم أو كاسترش جوانا كي بقول هاجر تبغى تكست كده درسي ده نشان بدي أو تكست بيشي بشان ضيا از جروب أنا درسا بشي تكست كمان نبلا از بس دو فيلمن كرديكو فر تناس كرن يال و قراني ولاتي دايكم بخمان كوبادي بكم لما اگر کو کس هنه کوبان فیلمان ندیدنه بلکو دکارن ببینن و ام بوان را دکارن باهن او حسام تره گلک سپاس جوانا مالاتا آوا دیساج گوته بلگوناتا روژا اینی هم هفدو دبینن اولا هجاج بیر نکن روژا اینی درسا جوانا وهبه و روژا شمیه جی درسا مایکل چایت دیدام بکه و هفته دو درسه ممانه نها گاوه بخاطره و شبا حمیا بمینه خوش حتی روژا اینی گاوه بخاطره نخوشی بمینه گلک سپاس ما مستعجم گلک سپاس اشتراج استرچاو